Kabar Baman Kesni, Awalam Shapi da Unang Yalam News. Sadu warilang, sadu warilang. Kani aksat langgayang. Baik. Kajing idonam. Baik. Kani. Aduh. Aduh Bangladesh. Aduh Bangladesh. Ini kacang tenat jong kani ka rikasi jongi but kani kaba ilah dalam but hakaba kani ka rikasi jongi baik ha kani ka ksat langgayang kani langgayang hang ha dua rilang dua rilang hang te hasno nona pekene kaba I tenat I ping jong kari khasi jongi hang ni hakaba ni kiba sa ha kan dikejaka kalong kaba I tenat
Kani kamau hiat kamau kapa internet bat ha kasnong jong ka hamau phun sau kani kapa internet ha kani ka jaka bat ha kani jaka maka kani internet bat kapa hat kapa internet bah jang kani ka jaka bat ha kapa ni wan ya kapa ni jaka ni Bangladesh kini ke jaka kapa tenat ha ni kini ke jaka bat wan kum ki turis ini ki wan ya kini ke jaka kapa ten nat bat kapa ping bat kapa ya ni kata Ya iki kuwan baman kesni, subhawan subscribe ka channel Unang Yalam News. Kumle shibu.